Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Ndabasuje ndabifuriza ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Kabuga yasabwe indishyi ya miliyari 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Inyagatare hari ishuri ritegeka abanyeshuri kuzana inkwi n'imboga abatabizanye bagakubitwa. Intasi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasatse urugo rwa Moise Katumbi. Nawe aho zari icyegera cya Kabila we yahishuye uko bahaye ubutegetsi Tshisekedi atatsinze amatora. Hari andi makuru avuga ko Perezida Kagame yabaherutse kwakira intumwa ya Joseph Kabila Kabange. Ikaze muri aya makuru arambuye duhere kuri Perezida Kagame wagize Simon Kabera umuvugizi wungirije wa RDF. Perezida Paul Kagame akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yagize Lieutenant Colonel Simon Kabera umuvugizi wungirije wa RDF. Lieutenant Colonel Simon Kabera asanzwe azwi mu muziki nyarwanda cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Itangazo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwasohoye kuri uyu wa kane niryo ryemeza ko yahawe na Perezida Paul Kagame ziriya nshingano nshya. Lieutenant Colonel Simon Kabera agiye kungiriza Brigadier General Ronald Rwivanga usanzwe ari umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda kuva mu kwa 12 kwa 2020. Inyagatare ari ishuri ritegeka abanyeshuri kuzana inkwi n'imboga. Bamwe mu banyeshuri biga ku rwunge rw'amashuri rwa Kanombe, Groupe Scolaire Kanombe riherereye mu murenge wa Rwimiyaga y'akarere ka Nyagatare, baravuga ko bakorerwa icyo bisa karengane, batumwe inkwi n'imboga kandi ababyeyi baratanze amafaranga yo kurira ku ishuri. Babwiye umunyamakuru wa Radio Flash ko babimenyereye kuko utazizanya kubitwa cyangwa se akabwirirwa. Umwe muri abo banyeshuri yagize ati: "Badutuma inkwi n'imboga iyo tutabizanye baradukubita. Umuyobozi w'ishuri yarankubise ubwo nari negiye ku ishuri ntazanye inkwi n'imboga." Ababyeyi bavuga ko ari ikibazo gihangayikishije kuko abana babo basigaye biba inkwi mu baturage mu ngo ndetse bakigabiza amafamu. Umwe yagize ati: "Barabasohora bakajya kuzisenya. Njyamura n'abana basubiyeyo kuzisenya cyangwa waba watwiyanikiye ku mbuga bakaziyora bakazitwara." Aba barasaba ko iki kibazo cyakemuka nubwo ubuyobozi bwabyirengagije. Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza cya Kanombe, Bumbakare Faustin, avuga ko yafashe iki cyemezo cyo gutuma abanyeshuri inkwi kugira ngo babashe gufatira ifunguro ku kigo. Atuwo n'umwanzuro twafashe nk'ikigo. Turavuga ngo reka tuvuganeho n'abanyeshuri ejo bazazana inkwi kugira ngo bakomeze barye. Gasana Steven, umuyobozi w'akarere ka Nyagatare, avuga ko ubuyobozi bw'ishuri bwabyumvikanye n'ababyeyi. Ati inama y'ababyeyi niyo yicaye yemeza ibyo ababyeyi bashobora kuzana mu bihe bitandukanye. Wenda ikosa ryaba ryarabaye ni igihe umubyeyi yaha umwana ibirenze ibyo ashobora kwitwaza bikaba byamuremerera, iryo rikaba ari ikosa. Leta itangira umwana amafaranga 56 ku munsi ari angana na 40% y'ikiguzi cy'ifunguro ry'umwana ku ishuri. Hasigaye akaba ateganyijwe gutangwa n'ababyeyi. Icyakora ibigo by'amashuri byakunze kuvuga ko nayo adahagije. Kabuga yasabwe indishyi ya miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibuka yatanze ikirego mu rukiko isabira indishyi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi zingana na miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ibikorwa bya Kabuga Felicien ukurikiranwe n'urwego rwasigaraye y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha n'ingaruka byagize ku barokotse jenoside. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo ni rwo rwaregewe kuko Kabuga yari atuye ku Kimironko mu karere ka Gasabo. Ibuka yunganiwe na Maître Bayingana Janvier usanzwe ari na komiseri muri iyi mpuzamiryango iharanira inyungu z'abarokotse jenoside. Kuri uyu wa kane nibwo urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwagombaga kuburanisha urubanza mbonezamubano ruhereye ku busabe bw'uko imitungo ya Kabuga yose yafatirwa kugira ngo umunsi indishyi zemejwe n'urukiko hazaboneka aho zikurwa. Maître Bayingana yabwiye urukiko ko Ibuka yandikiye umwanditsi mukuru w'urwego rwasigaraye inkiko mpuzamahanga mpanabyaha kuko ari uhagarariye serivisi zifunze Kabuga kugira ngo zemeze ko yamenyeshejwe uru rubanza. Yavuze ko ubwo binjiraga mu rukiko bari batarabona igisubizo cy'urwo rwego. Umucamanza yabajije niba baravugishije ruriya rwego, asubiza ko bababwiye ko umwanditsi yagize akazi kenshi. Yavuze ko banavuganye n'ibiro by'urwo rwego i Kigali basanga biri mu bubasha bw'umwanditsi w'urukiko w'urwego, asaba urukiko ko rwabaha indi tariki kuko hari hazwi n'abagomba kumumenyesha ko yarezwe bahari. Inyandiko ikubiyemo ikirego ikinyamakuru Igihe cyabonye ivuga ko ibikorwa bya Kabuga Felicien byatumye yicwa abantu bari bafitiye akamaro abarengera indishyi ndetse binatuma hasahurwa imitungo yari kubatunga n'inzu zabo zirasenywa. Abaregera indishyi bahagarariwe na Ibuka harimo abacitse ku icumu mu Bisesero, ku Mugina, ku Kimironko, ku Muhima, muri Musave, muri Nyamirambo, muri Mudende no muri Komine Rouge Rubavu, muri Vunga ndetse n'abandi. Mbere ya jenoside Kabuga yari umucuruzi w'umukire ufite ijambo rikomeye n'umuyoboke w'ishyaka rya MRND ryari ku butegetsi icyo gihe. Yari perezida wa komite y'agateganyo y'ikigega cyo kurengera igihugu, akaba na perezida wa komite yatangije radio RTLM. Uru rubanza rurimo kuburanishwa mu gihe kuwa gatatu abacamanza bo mu rukiko ruburanisha Kabuga bemeje ko ashingiye ku buzima bwe afite indwara yo kwibagirwa ku buryo adashobora kuburanishwa mu buryo bwageza ku guhamywa icyaha.
ni ibintu Maître Bayingana avuga ko bibateye impungenge kuko muri uru rubanza mbonezamubano harebwa n'ibi bikorwa bishingirwaho mu gusaba indishyi byarabaye kandi ibimenyetso byabyo birahari. Yavuze ko no ku ruhande rwa Ibuka batemera ko adafite ubushobozi bwo kuburana. Amakuru avugwa mu Rwanda tuyasoreze i Huye aho umugabo akurikiranyweho gutwika umugore we n'umwana. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye umugabo w'imyaka 28 ukekwaho gutwika umugore w'imyaka 40 babanaga hamwe n'umwana wabo w'umwaka umwe n'igice abasutseho ibiryo byari ku ziko. Icyo cyaha cyabaye ku itariki 27 z'ukwezi gushize kwa gatanu saa 12 n'igice z'umugoroba mu mudugudu wa Nyabitare mu kagari ka Bugari mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza mu rugo aho yari yaramuhungiye kubera amakimbirane. Mu ibazwa rye ukekwa avuga ko yamusutseho ibiryo yaratetse agashya hamwe n'umwana yarakikiye nyuma yo gutongana bapfuye ko umugore yari yanze gusubira mu rugo aho babanaga. Icyaha cyo gukomeretsa ku bushake akurikiranyweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo kigera ku myaka 15 nk'uko biteganywa n'ingingo 121 y'itegeko ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Museveni yasobanuye ko COVID-19 yamuciye muri humye. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yemeje ko yanduye icyorezo cya COVID-19 kandi ko byatewe nuko yari atacyambara agapfukamunwa mu rwego rwo kukirinda. Inkuru yuko Museveni yanduye iki cyorezo yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nyuma yo gufatwa ibipimo bitatu. Yasobanuye ko yahise ajya mu kato muri Nakasero kandi ko uyu munsi nejo akazi ke kagomba kuba kari gukorwa na Minisitiri w'Intebe Robin Nabanja. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditse ko Museveni yavuze ko yakoraga ibishoboka byose yirinda COVID-19 ariko ko kuva mu gihe cya vuba ataracyambara agapfukamunwa bitewe n'ingaruka kamugiraho mu maso no mu muhogo. Ati muri buki gihe nabuzijwe inshuro ebyiri mu matora nimwe mu ngaruka. Nubwo COVID-19 itari gikanganye, Perezida wa Uganda we yakomeje kujya yambara agapfukamunwa mu gihe yabaga ari mu ruhame kugeza igihe kamuguye nabi akakareka. Yahaye abanya-Uganda icyizere cy'uko ari bukire vuba kuko ibimenyetso afite ngo byoroheje. Intasi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zasatse urugo rwa Moise Katumbi. Abakozi b'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane basatse urugo rw'umunyapolitike Moise Katumbi Chapwe. Uru rugo rwa Katumbi rero abakozi ba ANR basatse n'uruherereye mu gace ka Ngaliema i Kinshasa nk'uko byemejwe n'umunyamategeko. Ubwo aba bakozi bari barimo basaka uyu yagize ati abakozi b'urwego rw'ubutasi kuri ubu barimo gusaka urugo rwa Moise Katumbi aho n'abagize itsinda rye bamaze iminsi bacumbitse. Umunyamategeko wa Katumbi yamaganye icyo yise urugomo rw'ubudacogora ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gukorera umukiriya we. Umwe mu bantu ba hafi ba Katumbi yabwiye itangazamakuru ryo muri Kongo kubw'urwo rugo rw'umunyapolitike rwasakwaga atarahari. Kwa Moise Katumbi hasatswe nyuma y'iminsi mike ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butaye muri yombi Salomon Kalonda usanzwe ari umujyanama we bwite. Uyu mugabo leta ya Kongo imushinja kugirana umubano na bamwe mu bayobozi b'umutwe M23 ndetse n'abasirikare bakomeye b'u Rwanda mu rwego rwo gucura umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Katumbi nawe ku rundi ruhande guverinoma ya Kongo imushinja kuba yaranze kwamagana u Rwanda ishinja guha ubufasha M23 ibyo uyu munyapolitiki ahakana yivuye inyuma akavuga ko yatangiye kurwamagana na mbere y'abarimo Tshisekedi. Wahoze ari icyegera cya Kabila we yahishuye uko bahaye ubutegetsi Tshisekedi atatsinze amatora. Jean Mbuyu Luyongola wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Joseph Kabila mu bijyanye n'umutekano yahishuye ko Tshisekedi atigeze atsinda amatora ya Perezida mu 2018 ahubwo ngo habayeho kubyumvikanaho n'uruhande rwa Kabila. Luyongola yabitangaje muri iyi minsi aho amashusho amugaragaza imbere y'abantu bikekwa ko ari abanyamakuru asobanura uko byagenze ngo Tshisekedi agere ku butegetsi. Ibyavuye mu matora ya Perezida ya 2018 muri Kongo bigaragaza ko Tshisekedi ari we waje ku mwanya wa mbere akurikirwa na Martin Fayulu wahabwaga amahirwe menshi mu gihe ku mwanya wa gatatu haje Emmanuel Ramazani Shadari wari watanzwe n'ishyaka rya Kabila. Luyongola yahishuye ko Tshisekedi atari yatsinze amatora ahubwo ngo habayeho kumvikana n'uruhande rwa Kabila. Ati noherejwe kujya kuganira na Fayulu aramakanira ambwira ko ntabyo kumvikana. Ati ningera ku butegetsi nzabashyira muri gereza. Twahise tujya kureba rero Felix nuko ubutegetsi bwe bwaje. Ibyavuzwe na Luyongola bije bikurikira ibyo Perezida Emmanuel Macron yavuze mu ruzinduko aherukamo i Kinshasa mu kwa gatatu uyu mwaka. Icyo gihe Macron yasubizaga Tshisekedi wagaragaje ko atishimiye amagambo waza ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yigeze kuvuga ashimangira ko amatora yashyize Tshisekedi ku butegetsi yabayemo uburiganya. Mu kwisobanura Macron yagize ati nyakubahwa Perezida ibyo bintu tuzaho bituruka tuzi uburyo amatora yakozwemo. Kiliziya Gatolika muri Kongo ubwo amatora ya Perezida yarangiraga mu 2018 yatangaje ko ifite ibihamya by'uko Tshisekedi atari we watsinze. Icyakora yarushijwe imbaraga n'ubutegetsi bwa Kabila bwari bukomeye kuri Tshisekedi. Tukiri ku makuru arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko Perezida Kagame ngo yabaherutse kwakira intumwa ya Joseph Kabila.
Ikinyamakuru Africa Intelligence kuwa kabiri y'iki cyumweru cyanditse ko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aheruka kohereza intumwa ku bakuru b'ibihugu by'uturere Kongo iherereyemo barimo na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikinyamakuru kivuga ko mu byumweru bishize aribwo Kabila yohereje intumwa ze muri presidansi z'ibihugu bitandukanye. Ni Kabila umaze imyaka irenga 4 acecetse kuva mu 2019 ubwo yabisaga ku butegetsi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wabumusimbuyeho. Uyu mugabo mu guceceka kwe amakuru avuga ko atishimiye uko igihugu gihagaze haba mu bya politike n'igisirikare, ndetse bivugwa ko asigaye avumira ku gahera Tshisekedi asigaye afata nk'umunyagitugu. Ni muri uru rwego rero ngo amaze iminsi yohereza intumwa ze mu bihugu bitandukanye mu rwego rwo kugaragariza abakuru babyo ikimurimo. Africa Intelligence ivuga ko mu byumweru bishize abahagarariye Kabila boherejwe kwa ba perezida batandukanye b'ibihugu byo mu majyepfo ya Afrika barimo Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe cyo kimwe na Hage Geingob wa Namibia. Iki kinyamakuru kivuga ko izindi ntumwa zoherejwe mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba kuri ba perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, William Ruto wa Kenya ndetse na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Intego ya buriya butumwa nk'uko imwe muri izo ntumwa yabitangaje ngo yari ugutanga impuruza mu izina rye kuko ubutegetsi buriho muri Kongo bukomeje gutana, ndetse bakanamufasha kumenyekanisha ibyago byo kurohama mu nyanja y'ibibazo bishya iki gihugu gikomeje kuganamo. Usibye intumwa Kabila yohereje muri za presidansi zitandukanye z'ibihugu bya Afrika, amakuru aravuga ko yanaganiriye mu ibanga rikomeye n'abarimo ambasaderi mushya wa Leta z'Ubumwe za Amerika i Kinshasa, ambasaderi w'Ubuholande cyo kimwe na Bintou Keita uyobora MONUSCO. Uyu mugabo wayoboye Kongo imyaka 18 ngo abo bose yabagaragarije ko amatora yo muri iki gihugu ashobora gusiga imvururu zishingiye kuri politike, ibishobora gutuma abyungukiramo akagaragariza abanyekongo ko ari we muti w'ibibazo byabo. Mackenzie ushinjwe urupfu rw'abarenga 240 nagirwa umwere ngo azakomeza afungwe. Mu gihugu cya Kenya inkuru y'abapfuye bategetswe na Pastor Paul Mackenzie ikomeje kuba uruhererekane, aho kuri ubu havugwa ko ngo niyo uyu mugabo urukiko rwamugira umwere azakomeza gufungwa. Byagarutsweho n'umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu Kithure Kindiki, aho yashimangiye ko uyu Mackenzie agomba kuzafungwa ubuzima bwe bwose, anasaba Imana ko yakomeza kumwongerera imyaka kugira ngo azakore uburoko neza ari mu gihome. Uyu Kindiki avuga ko igikorwa uyu mupasiteri yakoze kugeza ubu kimaze guhitana abagera kuri 242 kiruta kuri cyakozwe n'imitwe y'iterabwoba cyabaye mu myaka 10 ishize mu gihugu cya Kenya. Yashimangiye ko niyo urukiko rwagira Mackenzie umwere azakomeza gufungwa, yihanangiriza abacamanza ko badakwiye kumurekura nk'uko ngo bajya babwirwa ko umuntu runaka ari umwicanyi ariko bakarengaho bakamurekura. Avuze ibi mu gihe Paul Mackenzie nabo bareganwa baherutse kwijujutira urukiko ko dosiye yabo itarimo kwihutishwa nk'uko bikwiriye. Ikindi kandi muri iyi minsi ngo uyu mugabo yatangiye kwicisha inzara nyuma y'uko Kithure avuze ko uyu mugabo agomba gufungirwa hatagera izuba. Pastor Paul Mackenzie ashinjwa kugira uruhare mu mfu z'abayoboke be basengeraga mu rusengero rwe rwitwa Good News International Church nyuma y'uko ngo abategetse kwiyiriza ubusa iminsi 40 kugira ngo bazasange Yesu. Dusoreza amakuru kuri Papa Francis wabazwa amara. Papa Francis yabazwe mu nda nyuma y'iminsi aribwa nk'uko itangazo ryaturutse Vatikani ryabitangaje. Ni igikorwa cyo kubaga Papa Francis cyamaze amasaha 3 ndetse ngo nta kibazo cyabayemo kuko cyagenze neza. Itangazo ryavuze ko Papa Francis yabazwe atababara kuko yari yatewe ikinya kandi na nyuma yaho yaje gukanguka avugana n'abaganga. Nubwo akiri mu bitaro ubwo yari amaze kubagwa, Papa Francis yahise akomeza akazi. Biteganyijwe ko azamara iminsi 10 mu bitaro kugira ngo akomeze kwitabwaho nk'uko abaganga babitangaje. Mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka nabwo Papa Francis w'imyaka 86 yajyanywe mu bitaro kubera indwara z'ubuhumekero. Yari amaze iminsi aribwa mu mara ari nayo yabazwe kugira ngo buribwe bugabanuke. Mu myaka 2 ishize nabwo Papa Francis yabazwe amara. Mbere yaho akiri umusore akaba yarigeze kubagwa agakurwamo igihaha kubera umusonga w'igikatu. Papa kandi amaze igihe arwaye umugongo watumye ajya mu bitaro mu 2019, aho na nyuma yaho byamugizeho ingaruka kuko bituma agenda yitwaje inkoni cyangwa ari mu igare ry'abafite ubumuga. Bakunzi ba Primo Media Rwanda, iyi nkuru ya Papa Francis niyo dusoreje amakuru ya none. Ngende Jean Dodier Kanijabo ndabashimiye ko mwarimu yakurikiye, ndabararikira kubana natwe mu bindi biganiro. Mugira amahoro y'Imana. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.